Салам достор. Бүгүн 2 апрель. Эртең менен таң атпай 10.000 шаг жасап келейин деп деңиз жээгине жөө басып келдим. Бир аз сейилдеп алып үйгө барам. Кызым ойгонгондон кийин подружкамдыкына кетебиз. Эртең подружкамдын тайэжелери конокко келет. Негизи тайэжелери 5 жылдыздуу отелге салганга келишиптир. Анан ошо эртеңкиге чакырып жаткан. Биз уже мына келип калдык. Эрте эле келдик. 12-лерге келдик окшойт. Подружкам болсо завтрак даярдап тосуп алды. Турецкий завтрак. Жаман жыргап атасың, Нисе? Чыргап атам деп койгон. Жаман чыргап. Кичинекей доматес алдык. Продукт алып жүрөбүз. Эртеңки конокторго. Жүрү, Ниса, кетели. Биз болсо аябай жука кийинип келип алыптырбыз. Бул жак аябай шамал болуп атыптыр. Анан кызыма Нурзаттын баласынын спортивкасын кийгизип койдук. Балаң келди? Блендер келди. Подружкамдын кайненеси менен баласы. Сабактан келди. Ушундай сервистер, автобустар жетип келет. Üçüncü этажда жашайт подружкам. Babaanne gelmiş. Babaanne de. Bir bakayım. Nisa kim geldi? Babaanne geldi. Gel. Poşet alayım mı Nisa? Бул жакта көбүнчө үйлөрдө, мына биринчи этажда бир эле үй бүлө жашайт. Экинчи этажда бирден квартирада эми ар бир этаждачы. Бул 3 этаж. Анан үчөөндө 3 башка үй бүлө жашайт. Бирок могул полностью этаж, могул здание бир эле кишиники. Булар квартиранттары. Мына могул жакта продуктлар. Бул жакта болсо азыр балдарга фри бышырып атабыз. Жетеш бул сонунга Кыргызстандын магнити. Кыргызстандан алып келгенсиң, э? Нурислам алып келген. Нурислам. Бул менин келиним, аябай сүйөм, бул монсуз жашоо жок. Келинимдечи? Сковородкаларындачы май эч нерсе жок деп реклама таштадык го. Маркасы эмне деп элечи? Эме фери жакшы дейт. Неме капсуласы, таблеткасы. Берки посудомойка маркалары, мисалы, Bosch'та айтышат, Bosch жакшы жубайт деп. Арчилик мен жакшы көрөм. Болбосо неме Bosch кымбатыракпы? Арчиликтен. Сары эмес ал. Настя көрүп отурабыз.
Бул кыздын кайнагасы отельде повар. Эртеңкиге мондай бул шашлык болот, эмне болот? Ооба. Эмеде мангалда мангалда могундай эт бышырат, сонун кылып маринад кылып кетти. Маринад этип. Өзү отельде повар. Жок, неме кире берейин. Мен турдан келермен бизге жазгыла. Машина жөнөтөм дейсиң. Машина жөнөтөйм. Кече. Турдан келгенден кийин мага жазгызды. Биз турдан келдик деп еще мемеге барып, тамактанбай ачкан элибиз эле. Үйдө аябайда келгенден кийин мага чалып, биз келдик деп. Мен машина жанерди Кече бир аз салат жасап, бир аз даярдык көрүп коюп жатканбыз. Бүгүн болсо мынакей минтип турдук эрте. Анан даярданып баштайбыз. Огороддо мына лимон багы, анан оливки багы бар булардын. Мог оливки, жанында болсо лимон. Мындай турецкий сигара бөрек жасап атам. Юфка менен. Түрктөрдүн коноктосуу салты такыр башкача. Биздикине окшобойт. Биздей болуп кой союп, жылкы союп тосушпайт. Балкондо болсо мындай камырлар, азыр нан жасайт. Подружкамдын кайненеси. Атайын күнгө коюптур. Мен болсо сигара бөрөктөрдү түйүп койдум азыр. Анан коноктор келердин алдында бышыра калабыз. Майга куурулат булар. Картошкалардын ичин оюп туруп майга бышырды. Бул баклажандар. Булардын да ичи оюлат. Анан мондай фарш салынып, духовкага бышырылат. Бул болсо жана картошканын ичи оюлган. Ошолорду майга кууруп атат. Азыр кухня ушундай бардак болуп атат бир аз. Нурзат мага чалып, эмне тамактар жасасам, кандай кылып тосом дегенден мен айткам. Баягы кыргыз тамактарын итак эле жеп жүрүшөт, эми Кыргызстандан келип атышса өздөрү, андан көрө түрктөрдүн тамагын жасап, ошо түрктөрдүн тамак ашын даамдарын таттырып, ошолорду жаса деп, ошол чисто азыр түрктөрдүн коноктосуусу боюнча коноктойбуз буюрса. Байым кыргызча да кичине аралашып кетти. Салат-палаттар кыргызча болуп кетти, бирок ошентсе дагы көбүнчө түрк даамын таттырабыз. Мама, гел. Накей. Кызым, сен түркчө билбейт экен деп атышпайбы? Түркчө да билем деп койчу. Түркчө да билем, кыргызча да билем деп. Abi, mına abi de Türkçe ayıt sizlerge. Mama. Oh. Boldu. Gel. Menin kızım menen Kırgızca söylöşöt, papası menen Türkçe söylöşöt. Так что эки тилди тең билет, кызым. Мама.
Şimdi fırına atacaksın değil mi bunu? Çok güzel ya. Evet, gitme, nereye gidiyorsun? Nan soğunlamıştı. Sonunlanmıştı. Ben hiçbir şey israf etmeyi sevmem. Hiç. Gayet ekmeğim olsun. Aha. Onu küçük küçük doğrarım yumurtayla, yapar onu kahvaltıya. Sen de piştin, sen de gel. Sen de pişsek. Değil. Tek qanday olur? Berim arka koysam da. Sonmuştu ya. Keks. Wow. Öyle görüttüre son bol. Ortası pişsem olur. Çok bışat bolayım. Şu yaprak sarmana yapacak şu görün mü? Murunca içiyor mu bro? Murunca içiyor. Mına jana keks soğan bol pişiptir. Men bolsa bu yoqda salat жазып атам. Кыргызча деп кой. Кыргызстандан келген майонез. Майонез жетет қой? Жетет. Bunu streç деп саламын. О, kızım, hazır ha? Yakka деген мен. Dayandıklar baştaldı. Yürü. Ова. Могу балкон. Өзүнчө bir чоң uzun залдай да. Так. Анан бул жагы бар еще. Окей. Серикте ошо үйлөр ушундай балкондору чоң болот да. Жаңы үйлөрдүкү кандай экен билбейм, бирок эски үйлөрдүкү ушундай балкондору аябай чоң болот. Огороддо лимон, могу лимон багы. Могу болсо оливки багы.
Нұрзаттың қайненесі. Бұл менің қызым деп қоймай ма? Шықпай ақа Ниса, мақұл ба? Егары чек жаным. Шығарайын? Нұрзаттың қайненесі. Бұл өздерінің әлі үстінде. Мұндай бір комната бар, ошол жақта жашайды. Деп салды бе? Қалай зілікте шынды қойдығар бе? Соның ғой? Қачты. Tamam geleyim getireyim de geleyim. Аме, бұл бияққа қарайсың, бұл жерге отырып қалды. Biraz gelmiş de vereyim de geleyim şu açmayı. Мына ушундай бир комната. Кайнесинин үйү. Могу жеринде ушундай кичинекей кухнясы бар. Комната дедим го. Анан бул жак уже уборная. Там душ, туалет. Анан болсо бул жакта дагы аябай чоң балкон бар. Кече жаңы мебель алып келишип, бул мебелдерди чыгарып, бул жак кичине бардак болуп атыптыр. Ушундай аябай чоң балкон. Ушундай. Анталиянын бир району бул жак, Серик деген. Анталия шаарынан 45 минут алыстыкта. Кел там. Мынакей бул кыз төркүндөрүн тосуп турат азыр. Кел бияка Ниса. Ниса гel. Gel işte kızım. Нұрзаттың төркүндөрү келди, таяжелери. Азыр кызым. Эжелер келди. Üçüncü etaj. Altındaki teyzem Cibek, küçük teyzem. Bu en büyük teyzemin kızı anne. Cibek. Pilav istedi, pilav yiyor bakalım. Allah. Ne diyor? Gel buraya. Ne? Sen 2 kilo yukarı. Tamam. Tamam gitsin. Nisa. Жақсы апа болып, Bizim kızımıza iyi anne olup diyor, oldunuz diyor. жақсы қарап қызыңыз. Кыргыз кудайгыйлар кийип тапшырып атышат. Кадар белек. Büyük müdürümüz diyor. Sizге рахмат.
Size çok teşekkür ederiz diyor. Bilekleri açın. Ya kızım. Bir ayda zaten annesi diyor. Sağlık versin. Sağlık versin size Allah'ım diyor. Şükran bize versin. Sağ ol. Alemir'in düğününü görün inşallah. İnşallah. Kırgız oyusuyla bizim ulusal şeyimizle diyor, size diyor, özel diyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ettim diyor. Siz yarakmadaydı olur. Mama. Kaç belek beradi? Çok rahmat. İyi. Kudarda kadar vereyim sizge. Bu siz bana. Sağ ol, teşekkürler. Kış gelgende Annesi diyor, üşümesin diyor, kışın diyor. Ya kızım, Kırgızistan'da sağlandın mı? Bunu onda yoluk salınıp Kırgızistan'da sağlandın mı? Çok rahmat ejeke. Buna Kırgızistan'da yoluğun salınıp. Sağ ol, teşekkür Çok rahmat ejeke. Çok rahmat. Alemirge Nurzаттın balasına kalpak ala gelişirdi şunday. Sonun. bana karmap durup Cigiti de koysun. Снимайте. versin. Elimizden saat basma toyunda gelin alıp tutalım. Töründe oturalım. İnşallah. Ben bile padarka mes salayım bu sırada. Ovada. Canım be. Hayır, gidin Evet, ben niye koyup duramadım. Bana da çok salıştı. Менин кызым турбай баштагандан минтип биз кеттик, коштошуп алып, анан 2 күндөн кийин Анталияга келишет экен. Базарлык алганга ошондо көрүшөбүз. Жакшы алыстар. Düşersin yavaş. Нурзат, давай. Пока. Жакшы алыстар. Жакшы конок болуңуздар. Мамасы кел. Чуркаба, чуркаба. Yavaş çurka. Akırın maşına gelet. Nisa. Автобус күтүп турабыз. Анталияга 45 минутада жетебиз буюрса. Нурзат эжелери менен Анталияга келишти. Могу торговый центрдин алдынан жолугабыз азыр. Базарлык алып, анан кичине старый городду кыдырып алып эле, анан кайра кетишет экен. Атайым машина жалдап келишиптир. 2-3 саатка эле келишиптир. Мына могу магазинге алып келдим. Ушул жактан бир аз базарлык алышты. Ошол азыр ылдый түшүп, старый городду кыдырабыз бир аз. Keş, karab koyç. Hazır alam kızım. Moğlar incir. Moğları?
Gittik. İşte şu. Бир аз кыдырып алып, анан тамактанганга келдик. Ушундай балконунда отуралы дегенбиз. Анан суук болуп, ичине эле отурдук. Биз атайын өзүнчө отурдук. Кызым тамактарды төгүп чачып жибербесин деп. Мына минтеп турецкий пиде заказ кылышты. Жанына турецкий чай менен. Анан тамактанып алышып, отелдерине кетишти. Ошо достор, сиздер менен кийинки видеодо көрүшкөнчө.